Pemirsa Babinsa Desa Puhu Koramil 161607 Payangan Serka Igusti Kompiang Surya AP kesarangin Babin Kanpipmas Desa Puhu aibtu ima dikertil ngicenin daging-daging pengeruhan ngeninin indik tugas pokok mewah PPB ring sejroning pemargin pembinaan mewah pelatihan majeng Satuan Linmas Desa Puhu. Parikrama inucap kelaksanayang ring ruang rapat kantor Desa Puhu Kecamatan Payangan. Pelatihan Satlinmas puniki wantah mata tujuan nincapang kuagedan Satlinmas ring sajoning nyokong antuk ngembel tugas-tugas pokok pinaka pelindung masyarakat. Inggian daging pangruhan PBB Sani Kawedarang kabuatang angken nincapang kedisiplinan saha loyalitas anggota Linmas. Ring pelatihan miwah pembekalan punike perbekal Desa Puhu sane kaangganin oleh Sekdes Desa Puhu, Babinsa Desa Puhu, Babin Kamtibmas Desa Puhu, miwah anggota Satlinmas Desa Puhu, wenten 3 dasa 3 diri. Bisnis Bali Nguningayang.